Ki kena skul barim jangka Saint Michael Higher Secondary School Umsning mentah kesengi gilala aban sedang ya ke Autumn Fiesta Variety Show ya ke bala penlong ha Umsning ha ke bala la aban sakhi ya ke jingpu jingping jangka program dan ke babu ya shibun ki jing penilai kai ha ke ne ke jaka penlong program la yo iru ya weu kulai balawan ban penbernya ya ki pajba ki bakwa ban syong kulai. Ready mo? 1, 2, 3. Nang tagi stol bam jing bam, ki stol DTR bat shibun ba kiwe. La peniang ru ya ke skuti, ke refrigerator, bat kiwe ki tiar ki bala penmang nak benta ke lucky draw, ke ban penlong hak arpo hendro terik unai luar arjar arpo ar. Hagani kesengi sedang, ufadar pios syadap ubedi uparish-parish jong ke Umsning parish, ulawan poi kumukong san, nak bentaban penbena ya ke jing pili jong ke program, nalor ke jing dan lang jong kiwe ki kena skul ki barim, ki bala kelalong ki nong yalam, ki bala kelalong ki officer, bat kiwe de ki bala bat ki kerdan baper, ki bami nak ke skul. Arpo ar, nga penbena paiba, bala pli, ya kene ke Autumn Fiesta Variety Show, organized by Saint Michael Higher Secondary School Umsning Past People Association. Kapertela sa kaklempit kman sa kanega jaka. Henry ublay uklam upay kmat sa kanega jaka namaru banamar bu ulapa daw missionary wakraw Father Michael Balawan balai ti la ke jing imna ke benta kanega dong ka than ri boy jing imne tang nang desa du sum suai ro barla kala kerteng ro ma kalong kum ke jing hikai kum bong ba roki kala Michael haga French ni nomor dai tang French missionary baru lagi missionary gini na Spain, na Italy, Henry para Michael Balawan tu na France. Tejing siya ka kerteng jung gede BOLVOINE, mo? Teban kena kalong kena French kalong Balawan kumtai mulu malah. Te mu par las nutenat, ano Balawan mar kamsuk Ibreu, mo? Kamsuk Ibreu. Kadang jengmun Ibreu Balawan nado nari sabni siya kene gari jungi. Nang taruh terai kerteng nga hak Hindi terai Balawan kumut bahaya baklain bah jerong tak ya dai bah berka kerteng jungu te mudur hak kita kisnam kiba syari France kibreu kila nang lastat kila biang lut kina dong sedong une missionary bakrau pat ulai no nadong sedong ban wan sigini kita jungi ban ai ya gajing nang jing start ban ai sibun ki ka gemut lain no asya bedur kinang khatsau khatsan snem gilami nari lajong kari kepala biang do nadong sedong ban poi sadu sene ladam dei gibreu giba 8 blai ladam dei gibreu bala khot kerpang do blai kinong pang ban idon bok bau blai la pha do Father Michael Balawan syagane ka than ri phoi jingi bat kham tam sene asum sning takai ke bau Father Michael Balawan rahikai kalong ban IT lut nadong sedong klem kuat jeng mentoy na kementai ladi tang ban sakri ublai bagi breu kinio jeng mentoy klem don kata ke jeng kuat ban yo jeng mentoy kendiadru henry nala de kumbalong jisu ban ai lut nadong sedong kat ke bau don na kementai gi breu jungi tementai ka singi ngas komen namar bagi pas people ru kilayo kita ke jeng hikai ban mentai ki persang ban ai keliang ya ge baro ki bagi layo
te kumaladap keren ginong keren gi bah khmat bon ba kibreu jungi gilayo jing bentoi haga jing nang jing start ak pule buti namar badon jing nang jing start namar badon ke school la roi lo ha baro kiliang ke banungkong kemudu blai ui ya kene ke snong jungi baru ui uphadu missionary bakrao wala IT lo nadong badai nak kata kadal bangi burom ibu namar ba u IT lo nadong sadong te ku magong mentaga sengi pan ngas ngukumen la bagi jing ya keren langba ki jing pen kre boper nyu i ba kine ki pas people jonga Saint Michael jungi ki don sha kata gaban sim kaban syakri Bagi aku beli pi baru nak liang jonga paniki kakang mau pada presiden jangka Saint Michael Pass people. Idon ni is a Clement, idon ni is a Glory, but idon kita jangki Pass people. Isu kuat ban pertip cepi baru pai ba lembah ki lat pakai kubur. Tolong baya tarik jangka closing ceremony jangka Diamond Jubilee ngilapan kelria syakar pendai tarik. Kadau kolong ba kadai kesni hakalai pau tarik Chief Minister Mlai. Dan lembah kajing ya penbaik lang bau Chief Minister ilaj haka ar pendai tarik. Tukum tang ila penbaik ar pendai tarik. Bau Chief Minister unwan haka por kendai baji hadu sipau baji. Ban nang tu pan khalwai baji hadu kan ar baji. Archbishop jangka Shillong Archdiocese unsolong Chief Guest pan. Haka program ke session ke baar. Ban haka tigas jingdon lang jong Chief Minister ke por kendai baji du sipau baji. Unsodon lang ungkar par MLE jangka Muslim Conferency Pak Jason. Baru Archbishop pan ulung kongsan hati kesini insawan lang buat daskiat lamari budi minister jangka jelah kejungi. Ba hadian kata ingin sodan ke program jangka Pass people hadian jangka program jangka school. Kata jadi bangi kuat ban yaitu pai ba lembah jangka jilat pakai kubur abi dei begini. Tinggi seluruh ban panma ba ya kejing perkerja jengi ya kepor syafi ki Pass people ban syafi ki parlok parjor ki bayu i bagi bapai bagi di social media. Please.